الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga kakasi tiranan, masampay maun kanyang katanta ng kasilasa, hindi kamo murah-murahan maka ini awak kita niyo perbahagian persupuan pakanya-kanya sin nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala mengenai nikmat ilmu dirilang katutan niyo na murah-murahan in nagdurong og biyaon katantan lang ta makahampit waktu ini. Jari in email kato patuntum waktu ini ang bukanat kamoy in masing-masing madaot sin pagpangadji pasung sin panghati insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya sabing kita niyo magdungog amuin makatawa laung ta dayon kanila in ikahuhot sin amin pamubog sin taratin Allah subhanahu wa ta'ala inak magpalukay tukbal ko ng buka na ako iron yung kainol kahudin wal yatafaddal siyadatuhu. Bahala ka dun. Yari? Yari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالحديثنا اليوم حديث عن الأصدقاء، يعني من تصاحب ومن تجالس ومن ترافق. Sanglit iban puji pamahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mahulin niya mga kadautay manghuran ko agama Islam. Yari kita nyo hadum ini dumihil pangadyan manyo tiyo. Hatungod amuin bang biyariin kita nyo makalawag atawakan manglawag sarayaw-rayaw na susuntuan atawakan iban diiha bawaw singgumini. Longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu sya'long niya ala dini khalili. Ang kanalong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suway kita long niya mamatong bang isiyo indawon tamag lundang panon. In kita niyo mga manusya di hababaw singgumi ini kalakihan datud amuin mamini kita bang isiyo indawon tamag maglundang panon. Hasabab in paglundang panon taiban si mga panaywan tayo ni may nang si hambuk sababan amuin ikasudta pahinang marayaw iwan ikasukta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya mahamulya wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Suway kita manglawag amuin bagay masu mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bagay duman paadlawan mawaya dumauhat sing karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In mga bariman, in mga mu'min, in sila ini mawaya dumauhat sing karayawan. Muna-muna na in awlawiyan niya, amuna in mawaya nila yung kakitaan ni Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Pasalan ini in hambuk na yung mga ayangan-angan sing bariman. Amuin kakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala
adlaw mahuli. Angkan suway kita mami bang isyuin daon ta maglundang panon. Isyuin daon ta mag ibadat atau kan isyuin daon ta mag akad-akad. Pasalan hazaman sing kita nyo ini matawd na mga kapit na pitnahan. Matawd na dengha mga kabakayan amuin dumakato pabukon marayaw. Ang kanalong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Inmano siya along niya ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Suway tuod lingian niyo, patungan niyo, bang hisiyuin sa rayaw-rayaw amuin maranyo maglundang panon ha babaw sing gumini. Biyaw mga katotoy manguran ko agama Islam. In paglundang panon ini, hambuk ding ha mga sarayaw-rayaw amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, pasalan, bang kita nakapaglundang panon hamano siya marayaw, malapay kita, sing kakahinang niyat to. Bangso pa main kita, bangso pa main bakay tayo nag-iibadat. Malapay ra kita hapaginang niya ibadat. Bangso pa main bakay tayaon, amuin mawaya, maglugto-tod, hahinang amuin kabayan sin Allah Ta'ala. Bunal to din kita, malapay ra kakahinang niya, pasalan mayta. Pasalan, insayaw may nang samin kato, bang siya kakitaan ta, katumtuman ta, impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, akitab niya mahamulya, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, yuriduna wajha. Pagsabar kau, in khitab ini ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In khitab ini long niya matu pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabilang niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsak, amuin ihtabis. Pagsabar ko long niya, sabariin ginhawabaran mo, ya kau Muhammad, ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Amuin daw mo magdundang panon. In sila minsan ning kaunan nakasigpitan. Minsan ning kaunan ha mga kakaunitan na sa sumakaw nag-iibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing naman hamay na at harap pamarum. In sila ini way himuhundong himihinang nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy at tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin hambok na yung mga iyangan-angan sin sila. Bawaya nila kakitaan nin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna wajha, wala ta'idu aynaka anhum turid. Wala ta'idu aynaka anhum turidu zinat al-hayatid dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala dhikrina wattabi' hawahu wa kana amruhu furuta. Mahuli niya mga palanggungan ko agama Islam. Banglong niya, aun kita long niya kawakan, ambuk bagay amuin daw ta maglunang panon hadan marayaw. Aun day sab mga kabagayan amuin duma, harap matupadan mangi. Akan biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, layuin yulong niya yung mga mano siya ini. Isu yung mga mano siya ini. Amuin wattaba'a hawa. Amuin yakaran nila na, inhawa napsu nila. Amuin bang unuin kabayan nila, hinangon nila. Wayroon na pagpagang hinang nila, minsan kaunan sinhinang nila yaon, pagmaasiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan langgal syara na pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila yato mga katautay mga huran ko akam Islam, subay na to layuan. Subay na to sila halian. Pasalan mayta. Inyat to may nang asar kato. May nang aun tumuho kato doon.
asar halong pangatayan sin kita bang so pamain kita miyamakad ha mga manusya amo hindi mag-iibadat pamanga manusya amuin mawaya na sadya ha kalikapan sin dunya ini yumatod na siya pa dunya way na yumatod pa adlaw akhirat di na manali sin amuin pagtuntut ilmo pa Allah subhanahu wa ta'ala di na minsan lumingi pa mga kamasjid-masjiran di na lumingi ang mga ibadat amuin piyang daakan katusin Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo manghuran suway kita lumayo ang mga manusya ini pasalan yung mga manusya ini in sila ini di makatawang katu in sila ini may nang sila sa bawan ikalayo na to kapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kansuway kita niyo tuod lumawag lundang panun biya simbayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil na suway tuod lilingon na to bangisyon dahon na to maglundang panun din di hababaw kumiini pasalan bangso pa maing kita aun bagay masub mag-ibadat masub maghinang amuin karayawan masub magzakat masub maghinang amuin ingatan ta ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyatu dingha mga sa lagu-lago na ni'mat ikarihil katusin Allah subhanahu wa ta'ala bantang ta nato akan mahinang ta na example biasin amaon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amunain Abi Talib inkaonan sin Abi Talib in siya ini amaon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagwasin siya ini malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malasa rasab kaniya awak tu man diungog sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in siya ini amoy na washkil maut long niya amoy sakit na masuk na mawapat manugtog long niya manuitoy long niya kadto siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pawaisin siya ang pabiyaitaan siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakaw amaun ko pamungkaw sing kalimat la ilaha illallah sain amaon niya Abi Talib mahunit makabungat yato pasalan aun mga sanadid niya amuin mga kabakayan niya mga panaywan niya asabab sin mga panaywan niya to di niya ikabungat in kalimat la ilaha illallah pasalan amuin kabukaan niya may takawlong niya mamunglong niya yakaw Abi Talib sin la ilaha illallah bangso pa bangso pa ingkita long niya imillat long niya millat to Abi Talib amuyatin kaya na po sa namin nawaita sin Abi Talib ha before siya nawapat kitaan na ang bukyat tudeng ha mga asar ang bukyat tudeng ha mga limpa amuin subay lakon tatuod bangi siyo indawn ta maglundang panon ha igbabaw ko gumini pasalan bangso pa maingkita duma magbakay ha mga amuin wayron nag-iibadat amuin malayo yung pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala berin na dya kita makasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala berin na dya kita amuin mawaya dumauhat si mga karayawan mawaya kita mamuasa mawaya kita magsambahayang sumagawa mga panaywan tayo ni waiyadan bilalong niya pialayo kita nyo kanila ini daong kita maghinang maasiat daong kita pa mga amuin mga makan muharramat yaun makan na lang matampat yang langan na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na mga hinang maasiat doon na mga inhinang sin mga nagsisina ang kanasuway tuod kita niyo lumayo subag kita niyo lumayo ha mga manusya ini pasalan bang kita tuod nakawak amuin bagay
marata maglundang panon hadun niya ini bagay amuin nagdarail mo bangso pa main ikaw yaun ha lawm kasaan bangso pa in ikaw yaun nalilikap hadun niya ini suukon niya kaw dahon niya kaw magbisara patumtuman niya kaw singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ang bakaw baitaan niya yakaw tay manghud ko pagsabar ka ho dunya ini pasalanin dunya ta ini bunal tuod jijilan ha mga mu'minun pasalan na baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dunya ini sijnul mu'min bunal tudlong nin dunya ini zina kasusuwan si mga kuffar kasusuwan si mga manusia amuin malayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ini jijilan katutan yung mga mu'min pasalan mayta in dunya ini mawilang sadya katutan yung amuin lalabayan bat imbunnal bayna to amunain adlaw akhirat adlaw mahuli kita nyo yatto imbunnal dito bat in dunya ini darul ibtila sadya amuin dar mataod panukas kato tanyo rin diha dunya aun na rin doon masakit kita nyo aun na rin doon kamatayan kita nyo aun na rin doon magka problema kita nyo mga pangaltaan in ini dengha mga problema amuin ha dunya ini amuin at ang kanalong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ito yung long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim angkan mga kataw tay manghuran ko akam Islam in pagpini bagay daw maglundang panon adlaw daw maglundang panon ha maghinang marayaw suway tud butangon ta pangatayan ta wajib at tiap-tiap mga bariman pasalan mayta suway tud kita manglag panaiwan ta amuin makatabang kato bangso pa main kita nalilikap bukon ning katan manusya amuin bangso pa ma iin siya yung nakapangadje na stable na dya siya yung wayron problema niya wayron kya kaunitan niya nabangkaw on bagay bangkaw bakay alim yun amin sumukay mo mamita kay mo pag usya to patumtuman kaw sinkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan mo lumunok sayan in pangatayan mo makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan suway kita niyo magmuhot-muhot manglag bakay amuin marana to maglundang panon akarayawan asupaya marata siya palong sulka pasalanding hambok ding mga amuin marata maglundang panon dendi hababaw kumini sampai matupad lo akhirat amunain Khalilus Saleh amin bakailong niya amin Saleh marata siya maglundang panon dito adlaw kiamat pasalan in Khalilus Saleh ni katumtuman min Allah subhanahu wa ta'ala kumusog in pag mabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala makalayo kaw ha mga hinang muharramat hasababin ikaw darang kaw piyatumtuman niya bunal tuod in makawak kita hambok bagay dumakato mag-ibadat inyat to sa lagu-lagu ni'mat na ikatumbas kato sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw sing kumini pasalan ha zaman sing kita nyo ini bunal niya mahunit na kita makalawag bakay wiyat to mahunit na kita makalawag amuin dahong ko magludnang panon pamarayaw angkan subay kita niyo magmuhot-muhot bang so pama nakawak na kaw amuin tatab mo in siya yaon maramo maglundang panon amoy magpatumtum-tum-tumi kamo ayaw na siya butas daha na siya maglundang panon adlaw adun niya ini dagpakpadlaw akhirat amoy ito yung mga ni'mat
makawa sing kita nyo bangso pa amuin makawa kita sa rayaw-rayaw na bakay di ha babaw sing gumini pasalan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namong in mano siya long niya hapag-agaman long niya hapag-agaman niya long niya suwayin siya yaon ang bakay niya ang kanalong niya falyanzur ahadukum man yukhalil lilingan niya tud aturan niya tud pandukahin niyo tud lawag tud kamo amuin bakay dumakan niyo hapag ibadatan dumakan niyo hahinang marayaw dumakan niyo haamuin kawajiban piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalayuan sin kamo amuyat to mga katawtay manghuran ko akama Islam suway kita niyo lumingi daran suway kita niyo ma-observe suway kita niyo daran amuin na mamatong bang baha imbakay ko ini nagiibadat na atau akan nagpupuasa ra atau akan naghihinang da sa amal saleh subay talilingon niya to pasalan may nang to pangatod mo pabakay mo to sa amin na bangsa pa makita ko sa amin ni malano ra kuman bunal tuod inyat to maliling mo siya sampay ni ikaw mag-reflect din sa amin to kay mo kasinguran mo siya kasinguran mo siya hahinang sinsya marayaw kapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban paglayo ha mga iharam sin Allah subhanahu wa ta'ala ababaw sing gumini pasalan mga katawtay manghuran ko akam Islam bangso pama in paglawag bakay ini amuin nahinang tiranan asupay ikakusugta pag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala halawag na kaw bakay amuin dahon niya kaw adlaw-adlaw magibadat dahon niya kaw adlaw-adlaw magmuraja ha mga durus al-ilmiya ha mga ashrita ilmiya amo yung pagkarungan nyo ha mga YouTube yaon dahan nyo sila maglundang panon batin sila ini mahinang amuin tumawang kay mo da hindi hapag dunya tay ni bat in dunya ini bunal tuod mataod tukas di mataod ibtila pasalanin dunya ini bukod daw permanent in dunya ini di kita sambat sin English di kita lang niya mawi lang niya forever di hadun niya ini imbunal amuin kawi ta dito hadlaw akhirat dito kita niyo magbakiban sin Allah subhanahu wa ta'ala pasalan wayroon na sarayaw-rayaw amuin pia pangayo sin bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in kakitaan niya in Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli amuyat to in sarayaw-rayaw niya pia pangayo sin bar iman kanna ambok na yung mga ikatabang kato asupaya makawa tayong goals teto makawa tayin yangan-angan teto tuway kita manglawag bakay amuin marayaw bakay amuin mangdahi ka to pag-ibadatan bakay amuin makatumtum kita pa Allah subhanahu wa ta'ala bangso pa in kita nalilikap in kita nakakalayo ha pag-ibadatan kapatumtuman kita daon kita magduko-duko nasihatan kita amuyatin sarayo-rayo bakay amuin bakay di migkay mo minsaning kaunan mo yaon yung kaya kahunitan minsaning kaunan mo yaon ang ko mga masyakil mga problema dakula yaon da siya masi hindi ra siya migdon kay mo tumakawa yaon pa siya rin doon tumawang pa kay mo bang bukon tatawangan simbaran yaon tumawang siya deng hadua duaan niya kaw hasupaya ini kaw yaon
malapas ang mga musiba di maratong kay mo. Amo yatin saraw-rayaw mga sipat bang lumag kita bakay di hadon niya ini. Pasalan in paglagbakay hadon niya ini. Ambok din ha mga sa laggo ibadat suway hinangon sing kita niyo ini. Biara simbayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Iwan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Na in mga katautay manghuranta agama Islam, amuin lakon tamo mga mu'minun, salihun, amuin mga tiap-tiap hinang, tiap-tiap kidyut nila, ingkawayan nila, pahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkawayan sin sila, amuin, bangsa jalong niya, impaghinang marew inilong niya, manuituyan na, hinangon nila na. Di na sila, kapagangan na paginang marayaw, pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biat to inlakon na to, bakay, daw maglundang panun, adlaw akhir, adlaw dunya ini. Katon? Pasalan, in dunya ini, kingatan tatuod, malaguin tutukasan katutan yung mga bariman. Indun niya ini, may nang tanan siya ini, dan, amuin, ikalapasta, ha? Pinarka jahannam, butangon na. Pasalanin kita yung mga bariman, suway kita yung mag-tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, yat yung maksud, may ta, piapanjari kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'budun. Amuin mag-ibadat kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, kapag ibadat na to ini, taratan tutuod, suway kita, lumawag, amuin panayban, dahon ta maglundang panon, kapag ibadatan. Bunal niya, kamatauran ka tutan nyo, bangsaw pa magdaratong na yung mga kasunat-sunatan, on makto pagkalupansin kita nyo. Biya na sin mga pagpuasa hayaw mal Arafah. On wakto, kalupahan teto, bangsaw pa mo yung makapatumtum ka to. Sabang angko, bakay amuin, masub mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, taratan to, asubuhon niya ko magtuy, baitaan niya ko, yakaw tuwan, nakapag-istiadad da ko, nakapag-ready da ko, kapag puasa ta konsum, pasalan, yung pagpuasa ta konsumin sunnat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yun, pag sunnat ha, adlaw Arafah. Amo kaya tudeng ha mga alamat, amo yun nakawak kita bakay marayaw. Pasalan, bakay marayaw ini, dahon kita ha mga hinang amuin way tayangan-angan inya tutoy mataod na pahala ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. In paghinang teto panalta manyo da pahala sumaka hipo na to isim pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan na sim pagmuraja. Biyan na sim pag study, group study, taon ta na ha English group study pagmuraja. Magmuraja akaw iwan sin bakay mulagga ha ilmu akida, ha ilmu hadith, ilmu fikhi. Kapag lingkod-lingkod nyo sa jayaun, yung pagtagsin paglingkod-lingkod nyo yun, majalis salih. Amuin, paglingkod-lingkod long niya, si mga manusia marayo. Pasalan, bang kita naglingkod-lingkod, iwan sin sila ini, mga manusia marayo. Taratan tuwing kita malapay, damahin ang marayaw. Ang kanasuway to, din kita daran. Nangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin makawak kita bagay. Marayaw.
Iwan bakay amuin di kita dahon pamangi, di kita dahon maghinang maasiyat, di kita dahon pakalaungan, bakay amuin dahon kita apag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun bakay kumusugin pag mabuka ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bakay nagaangan-angan sin in kita yaon makapagbakda haadlaw mahuli. Amun ain hasul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yatin sarayo-rayo bakay. Nagaangan-angan. Katutan nyo. Amuin duma. Magbaka to. Paadlaw kiamat. Masya Allah. Kung biyat to imbakay mo, tartan tutuod. Siya na yun imbakay lagga, amuin, ayaw mo na bina. Ayaw mo na lupa. Da mag-story-story, magpatumtum-tumtumi ka mo. Bangso pa ma, o mga hadith kiyawakan mo, kaptangan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bay taon mo kanya, ba't makapagpala pa ka mo karwa? Ba't hatiap-tiap amuin ilmo, ikarihil mo kanya, iwansin amuin ikarihil mo sa bakay mo ito? Daratan tutud, inyat tumahin ang dengha mga halaman nyo, lamsin sulka. Amuin yat din sarayo-rayo tud, amuin subay na to hinangon. Amuin maglawag tud bakay, dahon maglundang panon din di hababaw siyang kumiini. Kana mga katawtay manghuran ko akam Islam, in paglingkod-lingkod, in dahon maglundang panon, in hambok mano siya, akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hababaw siyang kumiini. Amo na yato, in sarayaw-rayaw hinangon si mga bariman. Amuin makabakay sila, amuin makabakay, makapatumtum kanila pag-ibadatan, makatumtum kanila, hinang marayaw, makapatumtum kanila, na hinang ini, wayroon, na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga hinang ini, wayroon na hinang sinagama Islam, in mga hinang ini, piyang langgal na, syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay, manglag kita nyo, bakay biyat to. Bakay amuin masub, apag hinangan ibadat. Masub, katan amuin, kawian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya mga katawtay mga oran kakam Islam, in pag-ibadat tanyo ini, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ini, dahing mga sa laggo-laggo, amo in ni'mat, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan, hapag ibadatan, katumtumanta, manghisyuin nagpapanjari kato. Bang kita mag-ibadat, katumtumanta in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita nagsusujud, nagruruko, katumtumanta in Allah subhanahu wa ta'ala. Inibadat ini, sirrun bainal abdi wa rabbi. Laong sinhambuok long niya magkakata-kata. Inibadat ini long niya sirrun bainal abdi wa rabb. Amuyat to mga palanggungan ko agama Islam. Pasalan inibadat na to ini, kalakihan na to, pakusukon. Pasalan bang humina yung pag-ibadat sing kita nyo ini, lumamar sa yung pag-iman sing kita nyo. Kana hambok din ang mga tiranan, amuin ikakusog si pag-ibadat sing kita nyo. Amuin makawak kita nyo bakay saleh. Bakay amuin masu mag-ibadat. Gato, may nang siya, may nang ta siya pinikan amuin, may nang ta siya role model, asupaya in kita, makay nang hinang marayaw. In kita makalayo, yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya. Makay nang kita sin kiyawajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan
baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahulin niya mga kataw tay manghuran ko akam Islam, tumubtob na sadya kita niyo dito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.